abeegi na munonga bahikize emyaka 17 n'okugarura ahaiguru kishanjirwe ngu nibabuga n'oburemeezi baba baine barikwenda omu ofisi zitari zimwe na zimwe ahabwo butagira nin ningashi endangamuntu. Twitwe nk'abeegi sometimes nkanyinyowe one time applyingire kuba secretary wa council yitu a village level kina applyinge baja nte ashipakora nteko nini namba ya ID yanjye yabura nkanta jini so na febe kurumba amashomero because the biggest population y'abana abatahandishwe bari mu mashomero then amashomero mingi gari hari na district. For example, Okuhamya Isingiro secondary school kilometers 35 from the office, so meaning ngo muntarete nga at least mitware bija no kugarukayo, so tukashara ngo tuje niyara to the people. So ntwita bazire na n'abana abataka registeringaga abazire babaheze endangamuntu zabo tubase kuba registeringa okubahandikisa okufuna endangamuntu kwenda batwanguhize okubahandika nanka korone takajirimo kanasharamu kugenda shanaka kakurata ankwahya ahakorera nanga kurasa Sudan nkani bataka no kugende utine endangamuntu ninga ngino batakumanya uri umunya Uganda wenyine n'ugende ati twakoze endangamuntu itari yanja endangamuntu ngagikosaho ndiko jatoro ngana tinga jibwene timanyoba zajibana cyo kitaka change abantu bagira ngo bashanjoro beremeza ahubwo kuba beegi bingi bakumanya bucweka byabeyi bakuruga hamwe n'ebindi. Omuganda nkago ehuriyo kandi kabeja abatwire batine endangamuntu eriyo negendo Mission District y'Ibanda kandi ehurire jineja kwendera hanyuma y'ebera 53 kandi yebembirwe ekitongore cyanira abari kuhandikwa mu mashomero n'aba bari kuza kutunga endangamuntu murundi gwo kubanza. Exercise zineza kutwara ebera 53 turiyo mu wiki ya kabiri tutandikire tukora get first idea abana bayihandikiza mu mashomero kare ababiri batakashize imyaka 16 hata bagishikize imyaka 16 no kweyongera ruguru turonda ni namba zabo tubashanga mu mashomero tubagarukamo deni batunge endangamuntu. So tushemerire munonga kushanga government yatekamo umuhigo kwandikisa abana endangamuntu. So akugira ngo mbone endangamuntu ziri important mu ihanga nzetaga kushohora no gukora kine kikureka kari identity yo citizen wa Uganda. So mwe tushemerire munonga okusiima kwa twaro government ya Uganda. Bantu bakubuza ki? Sese bantu bambuza ebiro binazarirwemo karemwe nk'ibitagisubyo kwandikisa endangamuntu yo kwereka kadi yawe. So yes nateka ebiro byanje byo kuzaruramo bambuza na hinkutura residence. Amashomero aganda gabire gahandikirwa muri Uganda harimwe rya Equatorio, Ibanda Secondary School, Citizen hamwe na Alliance Secondary School. Amakuru agashakwa Ruth Nwamanya na Timothy Mushabe.